بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى فقد فاز المتقون. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة المسلمون اسمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال عليه الصلاة والسلام إن المقسطين على منابر من نور. فاتقوا الله عباد الله لعلكم تفلحون في دنياكم وأخراكم. Mga umat Islam, wala taniw na piyagpangasubo yung pangasubo kabayaan sintuhan. Yung piyagpangasubo na to kabayaan sintao patao. Yung pangasubo kabayaan sintuhan, way na to piyagpangasubo. Inimpanga subusin tao pa tao kaan silang wiwandi di na kawilan pahala. Kaya impanga subusin Tuhan ka to. Bang nato na jawab. Janji si mahasud si mahatinggi. Ayaran ninipon niya. Di na to kakausan ayaran imbaran na to. Limaas na ito katanda. Sambil bata-bata, limaas na. Di na kahawiran. Sa kakausan kita niyusin Tuhan ayaran. Wala na to man, piya nga subuing kabayaan sin Tuhan. Kita niyo na nag-asubuya subuhi. Wala na to kaya na naman. Halawang kubol na kita niyo. Mataod makasayo. Halawang kubol.
Alhaakumut takasur hatta zultumul makabir. Pag sayo niya, yadto na siya kubul, way narani ang nuno. Impangasubo pilang gatos katahon na, wala niyayaan sila. Kaya impangasubo sintaw ibang tao, naghanggatos na tagkaiman. Natuhan yung panagnaan pangasubo, asubo ng baran mo, isiw ka. Man anta, langlaw mo yung ikaw, nalag na kausin ikaw. Nagtigom-tigom ka o ibang simbaran mo. Siya jawab asal kay mo sinallahu ta'ala. Sababin nagpapanjari kay mo Tuhan, impangasuburin nga Tuhan, injawab din nga Tuhan. Sakali di mawabin tao sing kabayaan niya. Uno yung jawab. Wa ana abdun min ibadillah. Ako ipon sin Tuhan. Bukon ako ipon sin napso ko, bukon sin sahawat ko, bukon sin ko, bukon sin ingat ko. Dayon Tuhan, ipon na siya sin napso niya. Ipon na siya sin ingat niya. Ipon na siya sin kahangsam niya. Ipon na siya ang taod sin niya. Bukon na siya ipon sin Allah Ta'ala, sababing kabayaan sin Tuhan din niya nakaroon. Sabang kabayaan sin niya, kabayaan sin ingat niya. Hinangunin si kiupat, magtungkod. Hinangun to, magtungkod. Mga yung permit, bangman makadto. Siya iban sintuhan niya rin magkaunahan permit. Sabab diya asay nasalkan niya aun appointment niya iban sintuhan niya. Wala niya man kaingatanin siya abdun min ibadillah. Naaturan niyo na yung pag-igisin tao ibang tao. Aturan niyo na hindi matukato taniyo. Di na maulungin ama anak. Di na maulungin anak kamaas. Di na maulungin nakura harayat. Di na maulungin rakyat nakura. Inulong sinallahu ta'ala rikato na lupas katantan. Kaya kay nagmaksiyat. Turan niyo mga tuwa. Ikarwa pangasubo. In langit iban sin lupa. Kansiyo. In jawab sin tao kaniya naglingog. Sa bangatin jawab sin tao in langit iban lupa. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ard. Kuwi siya di pagiluhala. Intagda po sin langit iban sin lupa. Bukon na malaikat. Bukon na tao. Allah subhanahu wa ta'ala. Di niya rin pagpangasubo. Kaya ni pagsuy-suy niya, matawad lang nga lupa kung may kadikadyaw. Pag-unuhan, pagkubulan, di kumulan mga tuwan. Yari niya mga tuwan. Yadto hindi nga mga pangasubo. Kagunahan na to ingaton. Aun kalasahan sin Tuhan ka. Paman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa aqsitu. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Ilang itiwan lupa Tuhan. Iwan siluun niya Tuhan.
Yung kita niyo, nauning kabayaan sintuhan ka ito tanin. Ang payaning kabayaan na to, amod to, hindi na to. Kabayaan sin Allah Ta'ala ka ito tanin. Adil kita niyo patuhan. Hatol kita niyo magtuhan. Doon adlaw pangayon na to patuhan na sambayan. Yung pangayon na to patuhan. Ihdinas siratal mustaqim. Aw niyakat na to. Way siwara na to sa jari na to agarunin makna. Di na to agarunin daakan. Di na to agarunin lianan. Impanati na to hiwayta sa jalong sambahayan. O Tuhan na mo, naraat mo kami mangayo, na mangayo kami kayo. Impangayon na mo kayo. Ay mo kumituod pasiha aring ang raan kabayaan mo, pakabayaan na mo. Liapal na to sa jalong sambayang, pag-uwas sambayang, harap da pamangiin atod, harap da pamangiin panaw, harap da pamangiin suara. Turan niyo mga to. Ihdinas siratal mustaqim. Pangati na to, basaw na jalong sambahayang. Naitay Abu Bakar isa-isa niyara. Timbangon iniman niya ewan sin umat ini. Agad na kita niyo mabungkat iniman niya. May tadugay niya sambahayang niya. Sali na kita niyo. Sakawa imbeta niya alam sambahayang diya niya pakuwa. Yung kita niyo imbeta na to alam sambahayang tutut na hasambahayang. Dito na sadya. Wayroon na habay. Wayroon na haupis. Wayroon na panawan. Dahil nga sabab yan, magsusuong yung pag-igil, yung pagdangki si Muslim magkahit. Yung kape, di na sila mag-igil. Di nila kaingatan, bang biya din mag-igil. Yung kape, di na mag-abo, di nila nakaingatan ni mag-abo. Sa iyarihan Muslim. Saan yung mga to? Hamuk sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam Madinah. Ubus-ubus niya sumambahayang, magtangis siya. Di ka to, way pagtangisan, yung pagtangisan, way sin. Wala di maratong ng gadji. Magtangis. Way roon kita niyo nakatangis, biya sin tangis niya ini. Tangis yung kamatauran na balo. Magtangis-tangis. Aturan yung tangis niya mga tuwa. Pag-ubos niya sumalam, biyasin dia bak-dabakin luha niya. Hambuk masa, kita siya siniwan niya. Law damay ta ko nagtangis, naginiyaway. Hambuk masa, nabilin nakita ka niya. Law niya may ta ko nagtangis. Inaginiya ya Rasulullah. Antumul anbiya war rusul fi a'la illiyin. Ing kamu kanabihan iwan karasuhan. Karasulan niya to hataas darajat sa taas-taas hadlaw ka akhirat. Yung piyagtangisan ko hauno ako makabutang. Di ko no yan tuan. Taniw yun yung piyagtangisan way sin. Piyagtangisan sin subul way tunang. Piyagtangisan sin maas-maas. May iba siya yung di may nang bata bago magbalik.
Magtadlong ibang kabudyangan dunaon. Sinindiyata si Rasul sallallahu alaihi wasallam patangkison kita niyo. Imalaggupit na umat niya usog adlaw susungon amon ang bihaon adarru ala rijal an-nisa. Sa kalituhan yan namantayan magtadlong. Impiyagtalisan ko Rasulullah in kanabiyan iwan karasulan sa taas-taas darajat adlaw akhirat in ako haunu makabutang. Surah niyo mga tuwa. Way saan nagtangisbihan ka ito tanis? Ang pagtangisan, way sin. Way saksakatan malingkat. Way runbadyo malingkat. Kaya lupahan na yung dunya, i'lamu anna hadhihi al-hayati ad-dunya. Ipapaingat sintuhan. Sa din nato ingaton. Wala nakajawabin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa mabuhay wahi. Aun man wahi nangasubon haun unin usog ito. Amin usog panangis ito. Sa pagtangis niya mabarakat bukong biasing kita niyo. Unin data si Rasul sallallahu alaihi wasallam dua sadya. Wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika allazina ma'allazina an'ama Allahu alaihim. Yusin nagtaat patuhan. Iwan para Rasul niya nari siya upat makaahan. Ma'allazina an'ama Allahu alaihim hinda siyo minan nabiyyin. Nang kita niyo biyaw, kansi niya karan na to. Badyo aktor, pantalon aktor, gunting aktor. Pamanaw aktor. Astagfirullah. Bang magguntingin aktor makalima, maghangpo kita niyo. Kira kun dahil dihay, di kira kun na to dahil sa dihay ni. Di ko yan. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hisiusin nagtaat patuhan, wala niya yaga din nafsu niya, wala niya yaga din abbo niya, wala niya yaga din pag-arot niya. Ata Allah wa ata ar-Rasul. Maka agad siya nikmat, dihilan sintuhan nikmat. Minan nabiyyin. Nasubuhan na yung baran mo, yung simakad mo. Mataod makaagad kan Fir'aun. Mataod makaagad kan Karun. Wa ma adraka ma Karun. Karun al-umma kad kasurat. Fir'aun hadihi al-umma kad kasurat. Surah niyo mga tuan. Kaniya katantan, di mabaya sin magsaw-saw. Lilingon na itong mga tuwan. Hauno kita niyo makabutang nga dunya, iwan adlaw akhirat. Hauno, ikansiyo kita niyo nakalamon. Wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin. Pagpabuntol kamu, kalasahan sintuhanin tao mabuntol. Maatura kuno, uwede nga pagsambahayang harap pa ba, magbinasayban anak. Magbinasayban asawa. May talong na mataw din lugar mo rito kaning kako day-day da. Astagfirullah. Pagkawaitan, maraw sukod kulong niya. Inikaw yan mga isukod. Uy. Kaya ratungan ka wai. Wai. Hindi matungkan niya wai. Bukun wahi. Wai. Nauno, pag-at ka, libang pag-anya. Surah niyo mga tuan.
Inna Allah yuhibbul muqsitin. Kalasahan sintuhanin tao adil. Hatulin atay patuhan. Hatulin kabtangan pagkabayaan sintuhan. Hatulin pituan gauta pagkabayaan sin Allah Ta'ala. Aturun na to, nimbaran na to. Hauno kita niyo nakalamod. Saan niyo mga to? Na. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tanin tau yan. Ini kau, bang kau nagtaat patuhan mo, iwan parasul mo, tau mahatul kau. Bang kau tau mahatul, kalasahan kau sintuhan. Bang kau kalasahan sintuhan, paagarun kau hamangayad tu, kiarilan sintuhan nikmat. Ini agaran na to biyahon kiarilan mulka. Naigin addat kabayaan sin agam na. Imbabay addati pukukang. Inusog addati dulpi. Addati dapaulo. Aina nahnu min Abi Bakar. Aina nahnu min sifati sahaba. Radiyallahu anhum wa radu'an. Muslimin nabubulak mabulak. Kau nitad na mahamu. Kapasalan sin pangadatan wala iya kading kabayaan sin Tuhan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Imam At-Tirmidzi. Hadis makakuyag. Ya natutug kita niyo. Unin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man satara musliman satara Allah alaihi fid dunya wal akhirah. Muslim ibani muslim tay manghud. Dia tuan magbantah. May talong kaya mo insin, di ko mangdihil. Kaya mo yung gululan, sinka ko yung gulalan. Man satara musliman, hisiusin muslim malasapag kayo niya muslim. Di niya karausan ikabtang pamarayaw, pamarayaw sadya. Tampanan na makasisipo. Tampanan na mangi. Di niya bukisan ningi. Satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Tampanan sintuhan ng kasipukan niya rin diha dunya sambil padlaw akhirat. Bukon nagtampa na masanato ni bukisan, nagkita'y manusia si maksiat, nagkita simbala, nagkita simulka. Nagsuy-suy simbala, nagsuy-suy simulka. Waliyadu billah. Hauno na addat yan. Saan yung mga tuwan siya? Waino-ino na to. Man satara musliman satara Allahu lahu fid dunya wal akhirah. Dinambuok, makakuyag. Sa uwi kita niyong kuyag ka. Hikarwa. Man yassara ala muqsirin yassara Allah alayhi fid dunya wal akhirah. Yung Muslim, kasilasa, maglanggo, tayo mango. Siyusim Muslim, mapahayang niya impagkahin niya Muslim, impang dungog, impang ato din jantung, pahayangon siya sintuhan day dihat dunya sambil padawak. Ano nakita niyo? Negative zero. Sabab adat aktor.
Ikatu sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi auni al-abdi. In Allah Ta'ala. Tabangon din ipon niya. In kita nini ulat-ulat na to tatabangan dahil hatao patao. Di mahulat-ulatin tatabangan din tao patao sabab sambil waran niya waradat na siya. Narayin din tatabangan dahil Allah Ta'ala. In pangasubo, aun nariatungan, aun na kita ni way, samal kita niyo. Samal, playboy kita ni, usog babae. Mga pagtiaunan at turun mo, niruting kabayaan kinakaman, negative zero. Tub-tub-tuhod yung mga karabata si mga Muslim. Imilikan di na magkarabata, putikat nila. Panawring halong katian, ibang pagkarabata. Uno pa yung gayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi auni al-abdi. Kansiw yad kaptangan, kato, bukod. Bangdaing kato, way hunal, pangakal kata. Wallahu fi auni al-abdi, ma kana al-abdu fi auni akhi. In Allah Ta'ala. Mananabang. Salugay sinipon niya nagtatabang na kabayaan sin Allah Ta'ala. Nahaw kita niyo yan. Yung pagtabang na tubiya, pabayaran magtuwi. Kahapon lang na pinagpenong kawa, ako na isat. Turan niyo mga tuan. Yan, imbayta katutan niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi na to nakaroon. Inakaroon na to, baita sin internet. Imbayta na to alam sambayang, way na to akaroon. Iakat na to da, tupot na halong sin sambayang. Di naman jarirahon pa kuwa. Di naman jarirahon pa ama. Di naman jarirahon pa ina. Di naman jarirahon pa long sin kauman. Halong sambayang na sadya. Khataun kabir. Nakarugtol kita niyo pasakay. Wala kaya katulalin tao. Nakarugtol pasakay, waira. Nakarugtol pasaytan, waira. Uy, may tayan. Sababhang kalupara sila iwan sinagdugtol. Imbar iman tumangkis. Wala nalilingoging gumira silingog hamasa na to ini. Anak, tuktukunin ina. Inangon siya ko. Nag-uyom datuan yung mga Muslim. Turani. Rasul sallallahu alaihi wasallam gaitan kita niyo ihjaru. Paghali ka mo. Naway kita niyo naghali. Way man kita niyo naghali at turani mo na. Ihjaru min fitanil Yahuda wan Nasara. Paghali ka mo. Sin Yahudi iban Nasara. Basta magbalik in suratul Fatiha, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yahudi siya ni Bani Nasara. Yahudi pa Bani Nasara, lamod ni Muslim. Saan yung mga tuwad? La tasabbahu bil Yahuda walan Nasara. Ay kamu siningod kanila. Turatuan yung pangadnatan na tubiyaw. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum.
Sinimu da Yahudi ban Nasara. Agad nila kanila. So, ini mga tuan. Nagtangis yan to mga tuan. Unin ba ita si Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya? Pakuya kaniyo. Kari asalin tangis niya kuyag. Pagbayta kaniya kuyag kuyag, diu bulan kuyag. Ampeng kita niyo riyaon, kasusahan, 2 bulan kasusahan. Wala mo, nag-alo piwan sintuhan alam sambayang pagbuha mangalo. Ang bayta niya patuhan pag-uus-uus ding sambayang, yung baytaan ma siya. Baytaan yung budyang, ako mo nakalong na, yari na ako. Yari na ako lang niya, nag-uudil 2, labisahan mahaba. Iwan upat butul, pastil. Astagfirullah. Mag-uno ko yung pastil, mamay ko. Wala na ra nag-alupin ina, wala na ra nag-alupin ama, wala na ra nag-alupin guro, ni Siura. Aming favorite niya. Kahinapusan mga tuan, o namok sahabat. Ya Rasulullah mata sya'ah. Kuno Rasulullah ang kiamat. Ninaturay pagpangasubok. Pagpangasubusin to, yun, ulong na taong pa malingkat biyaw. Biya dagbus tapak. Biya ubi kaong. Nabihon magtuwi. Sabab kikitahaw. Biya dagbus tapak. Sahabatin niya Rasulullah, matasya. Kuno makiamat. Nakiamat na siya inito. Tempangati na ito yung kiamat, malugunin gumi. Imang na siya makiamat, lingog na yung lambay. Maasto na yung usog ha babae. Marukal na yung babae ha usog. Magtunang na kumanin nag-uyo, mami mga maas-maas di na. Wala niyo mga tuwa. Kuno Rasulallah yung kiamat. Unin jawab sinnabi. Wa ma a'dadta laha, unun siya satya mo. Sabab dumatong. Wala biyata sinabi konsum, wala biyata kunin siya. Wala biyata masana to ini, sa jawab niya, ya subo siya nagbalik. Uno na in siya satya mo. Nain kita ni uno na in siya satya na to. Kunin ang buksubol, upatin silpon. Isin tawagan, malaikat. Inabuk silpon siya kay intaran. Inabuk silpon, intaran niya, manglaong kaniya. Inabuk silpon, mig ding hamarayaw pagkalaungan. Tuhan niyo mga Tuhan. Unin agisin nabi. Uno na siya sadya mo. Na nagsadya kita ni way. Da magtatao di magdarakang siya po. Amin darangan niya iban sintuhan niya way. Amin nalugi nagdagang siya po na susya. Amin nalugi sambahayang way susya. Nalugi nagsarak ka way susya. Nalugi ang pangabdatan di masusa. Maja a'dad talah. Unin arisin na, uno na yung siyadya mo. Aun na ka siyadya mo. Dinagisin taw yun. Uway na. Ma na sinuway mo kunway sa tiyo-tiyo na. Gaira anni ahbabtullah wa rasulah. Himsyad diya, pinainan ko. Liya sa kuwentuhan ko iban sinabi ko. Unin aki sinabi, anta ma'aman ahbabta.
In ikaw mag-agad ka iwan silyasa mo, nang kita niyo biyaon. Tunga to tagkay man nilyasa sinamukta o. Lalasain sakay, lalasain lutaw. In siya ruwara. Gairaan ni, wayroon na ruway ilyasa ko. Ahbabtullah wa rasul. Way kalasahan ko ka. Inumbula mo kalasahan ko Tuhan ko iwan sin Rasul. Namura-murahan mga Tuhan. Bangmayan kita niyo. Palingon sin Allah Ta'ala na tayo na to atay wukun mangi. Atay way sammal. Ang pakita niyo anugaraan sin Allah Ta'ala rijiki. Rijiki pagkasilasa. Nata'ani wa iyakum من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى حق تقواه. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد mauli mga tuan, siapahan si Nabi. Bang simapain Nabi, prakala na pula. Yung kita ni bang simapa, nangakal. Bang simapain Muslim abiha unamuting, bukun punna. Dahil Nabi simapa. Pagpahugot ka tutan. Wallahi, tumma wallah. La yadhamuna Allah. Ibut panagpapanjari ka ako sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di kita niyo kalasahan sin Tuhan. Illam yarhamuna ba'duna ala ba'd. Apabila rin nato usalunin la sa kabayaan sin Tuhan, hantara na tumagkay. Naglasariyaon pagkonsum, magkailuhala. Di kita niyo kalasahan sin Tuhan sa hingga agaron nato yung paglasa kabayaan sin Allah Ta'ala. La yarhamun Allah. Di kita niyo kalasahan sin Allah Ta'ala. Bang kita niyo rin maglasa agaron na ito yung kabayaan sin Tuhan. Irhamu man fil ard. Yarhamukum man fis sama. Katanya rin hababaw singgumi mo kung maginuhala. Kasilasa. Bang nagkasilasa niya rin hababaw singgumi. Kalasahan kita niyo sinataasiban sinababa. Murah-murahan mga tuan, uuhon natin atay na to, uuhon natin akal na to, uuhon natin kamuhin na to. Ayaw kita niyo imimo, kapyag mumulkaan sin Allah Ta'ala. Yahudi man nasari. Di sila humunong sa hingga kita niyo marad. Way na to kaya sayuhan, tiyo-tiyo na kumanin wala na to iyagad. Impamarinta kanila na. Impag-usaha kanila na, impagtiyaon kanila na, impangagdatan kanila na, tiyo-tiyo na nga tiyo-tiyo, inwala na to dayakan. Sallu ala nabiyikum, fa inna jalla wa ala yakun, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, warda Allahumma an khulafa'il arba'ah, أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بأبويك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهوديين والنصرانيين وجميع الطغاة والمفسدين في هذا الأرض يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في أنحاء العالم يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مبينا وفتحا قريبا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنقذ مسجد الأقصى من الصهاينة على أيدي المسلمين يا رب العالمين. اللهم أنقذ مسجد الأقصى من الصهاينة على أيدي المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم أقم علم الجهاد واقم على أهل الشرك والفساد والإناد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المآد، فانشر رحمتك على العباد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك
جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تشعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
لا